Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay ikanbiag ita, ket naggapo. Iti pagayam akayat na ti aglinghed, iti nagan ag glory, ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana iti surat na, Kenka Mr. Lonely. Dakalayaman ko na mapili matoy surat ko amay kanbiag dita programa yo. Tabareng makaitad mo iti adal. Adda ngamin agdatdaton kanyak amay sa alakay. Ni Tata Edo. Ngem uray no lumakayan, nagaget, nasingpet, ken managtulong pay. Iso akayat ko nga iso kumamet, ti pakiasawaak. Ngem no apay, asan akayat gali pinagakal ko. Ket saan gat ni isuda ti makiasawa. Bueno papagayam, hintay nga rudinggen ti panakay drama ti pakasalitaan. Ngayon patuloy, ni pagayam ang glory. Dito'y programa ko, Dear Mr. Lonely. Oh, kumusta, Glory? Nakapangitid ka din. Kahit mo ka dito, magkasawa ka na. Hanggang sigurado kayo nga ta, adi kay agbalbalin, Tata Edo. Ay, saan to, Glory? Gakutay, ayatan ka unay-unay. Wow. Apaya kita ay nakitikas ta. Maayat nakmat ka din. Hey, ada ka manan, pari Edo. Kwa, Mare. Umay ko nga min damagan, no kasano tidat-daton ko nga ayat kan ni Glory. Kasta? Glory, panawan na kami pa'y ditoy. Apay nanang. Basta, panawan na kami ditoy kanitatam nga Edo. Darasam. Sige tata, panawan kayo pay. Sige lang. Mare, apay pinapanaw mo ba't kanti anak mo? Gaputa, adda na patag nga ibagakan ka, Edo. Anya na ita, ibagam laang. Isardang mon ti agdaton iti anak mi. Saan mi akayat asika ti pakiasawaan na? Ha? Lakay kan, pari Edo. Agkakatawanan tayo. Kasla anak mo ti anak mi. Isa di mo kumaituloy day tapanggap mo. Sana bali Tauray lumakaya kon. Kabalak pa'y tagtrabaho. Kabalak pa'y mat nga si kasuan ti bangunan mi a pamilya, nubilang. Di mo kumaituloy ti agdaton iti anak mi. Ket pangasim. Saan mo nga ipilit? Maawatam ka di, pare Edo? Nanang, pinaawit yung magtanadagos ni Tata Edo. Kahit ko kumapaya ka sa Rita. Gaputa imbagak adinan ituloy ti agdaton kan ka. Apay, kayat mo aday di alakay ti pakiasawaap? Kinapod no na nanang. Talaga nga iso ti kayat ko apakiasawaan. Orekas jay, alakayan, akas lamam? Anya ko ma. Awan mo't tidakas na Nasingpat mat. Di nagpagpungto ten Glory. Lipata mon day jay alakaya. Agsapol kalangan iti sabali apakiasawaam. Kumusta kayo kini Tata Edo ngay, Glory? Agayan ayat kayo kanin? Saan pa'y? Tadyak pa'y sinugbatan. Imay ngamin ni nanang kabayatan ti panagsarsarita mi. Kaapay man. Imbaga na kano ka ni Edo. Adinan ituloy ti agdaton kanya. Anya? Kasanon ngay? Basta. Ni Edo ti ay ayatan. Kat no talaga anapon no kanya. Sarongkaran naktumanan. Kat sungbatak tumaten. Ay na, Glory. Sigurado. Saan kayong agkikinawatan kadagiti dadakkel mo numapasamak ti kasta? Makaamuditan Saan mo't nga isuda ti makiasawa? Lakay, mapan ka man iti ayan da Glory kan Edo. Ingkakasarita di anak mo. Apay,
At daman ang dayjay nga Edo. Wan, iso ay na. Masurunak ka talaga. Nagpuskol matan ti panagrup-rupa na itang Edo. Dayta nga rod. Kinasaritak lang nga rod idin. Adi na kumamot pilitan nga asawaan ti anak ta. Ngam addamanan? Bakit? Talagang samot akayat di anak mo dayjay nga Edo. Wan nga rod. Iso adarasem. Ingka kasarita ida. Tanusyak. Ay, ang mga nuan niya pa'y ti maibagak iti dayjay nga Edo. Edo, anya ti magpagakan ka idin ni nanang? Kwa, Glory. Iparit na matag ti panagdaton ko kan ka. Kasta ti imbaganakan ka? Wen, oray no kasta. Damagan ka man, Glory. Itilaksid ti kasya ngayon baga kanyak ni nanang mo. Mayat nakpay ka di. Wen, ay ayatan ka unay-unay, Edo. Agyaman ak nga ron no kasta. Agyaman ak unay, Glory. Ay na. Nagmayat man ti panagsarsari tayo dito'y adwa. Pari daw. Uwan, pare. Agore ka man. Apayaya nga ipilit mo lat ng arman ti anak me. Kwa, pare. Kinapudno na tatang. Agayan ayat kamin. Kat numabalin. Asikaswan tayon ti panagkalay sa amin. Ay saan? Jack itulok na ita. Tatang! Iso nga ibagakan ka, pare daw. Tatno saan ba't ngagsakit tinakam ko kan ka? Ala, adaywam ti anak ko. Naawatam. Apay mo tanakas ta, tatang. Awan mo ti madingar aramidan ni Edo, Apay nga iparit yu, ti panaggayam mi. Uwan nga paiso, pare. Kan aminag. Lumakaya ko. Yung kabalak pa yung nagtrabaho. Ti mga sikaso iti may sa pamilya no bilang. Tadamat urnong ko. Urayan niya pa'y ti ibagbagam. Jack kayat. Ada kayo ti agasawa. Tatang. At sapay ko mata, respetaran nyo man. Ti pangadang kaw. Nagruna si ka, Gloray. Iso ang mabalin ka, day. Pumanaw kan, pari daw. Tatang. Apay akas di tinaramid yu ka ni Edo. Awan mo't ti madingar aramidan na. Kan may saan mo't ata kayo ti makiasawa? Ay unay kan, Glory. Apay akas na ti ibagbagamon. Kasanumot ngamin, kat maditiar aramidan nyo. Apay nga iparit yung agayan ayat kami kanedo. Na. Aguray ka. Apay gamin aya, nga iso ti kayat mo, kat nagadumati lalaki dita. Isugarot ti kayat ko, tatang. Tamayat ti aramid na. Kan may ulitak manan Saan mat ada kayo ti makiasawa? Iso adidak kumamot paritan. Oston! Nimbagak nga adaywam dayjay nga Edo. Adaywamon! Bakit? Nakasarita kay dinaminsan ni Ariel. Ikaadalan nga iti ni Glory. Awan pa'y lagayam ka no ti asawa na. Iso adamdamagan na ni Glory. Kat anya ko ma. Na, ay nagkapoy ka matang. Yan tangay, santa akayat ni Edo, pakiasawaan ti anak ta, ay kasaritak ni Ariel. Apay, kayat nga taamot ni Ariel ti anak ta no bilang. Iso nga ro dadamdamagan na kanyak ni Glory no dan asawa na. Ano awan, agdaton ka na. Iso nga kasarita intong bigat. Uray dagiti dadakkel na. Tauray saan nga agdataon. Ibagatang asikaswandan di panagkalay sana. Le, imay ka man, Glory. Wen, radyakon kaya ti agawin. Makipagnaed akon kan ka, Edo. Ay ayatan ka. Iso nga oray saan kaming nga agkinaawatan ka dagiti dadakkel ko. Basta mailaban ko ti kalintagak. Makipagnaed akon at talaga kan ka.
Pasensya kan. Naudiak lang kami na napanigi palayo. Ada na pating nga ibagakan ka, Glory. Ket sapay kuma, tamaawatan nakmet. Anya dayta. Pasensya kan. Ngam tapno saan amapan itirere. Ta talaga sana kayat dagiti dadakkel mo at ti agasawa. Lipaten na kon. Anya. Gapula ang kadagiti dadakkel ko. Kat lipaten nakmatan. Aklo na, Glory. Ay-ayatan ka. Ngam jay ko na. Tapno saan amapan iti apaken gura. Lipaten na kon. Agpay subat kit diti imbaga dagiti dadakkel mo. Lakaya kon. Di kan tumatlaw na masikaso. Uray gayam sika. Di nakabailan nga ilaban. Takrot ka mat gayam. Di ka la kuman sinungsong batan. Sa dino tinapanam, Glory. Awan. Sige, tita kayo. Mabitlaan. Paya kasta ti panagsungsungbat mo? Kasanumat nga min. Gapoy ti aramid yo. Nadadahal adagos ti relasyon mi kan ni Edo. Di na kon asawaan. Ay, katmayat Agyaman ak nga rod tatinongpal na matlaang tikid daw ko kenkwana. Wan! Natungpal ti kayat yo. Iso nga min ti pakaragsakan yo. Ngam di yo la pinampanunot matan ti sitwasyon ko, tatang. Tapno mo yo. Masaksakitan, anak. Maawatan ka, Glory, anak ko. Pasensyakan. Di kagdanag. Dan nakasagana ang mangikalay sa ka. Inasarita min. Kaya't naman si kati asawaan na. Diyak kayatan ti makiasawa. Agbakbakatak lang nga nabalasang. Di mo ibagat ikasta. Tanakon-nakon kan ka. At kakayat na ang mga sawakan ka. Sapay ko man. Tay tilaksit ti napalabas kaya nagbanagan ti relasyon nyo kini Tata Edo. Kaya't masursuro naktumatlat ako mga ayatan. Ikarikan ka. Di kan to baybayan. Aramidak ti amin nakabailag. Tapno maparagsak ka lang. Iso pangasim. Ayatan nakmat ko ma. Pangaasim, Ariel. Panawan nakpay na kumaditoy. Kaya't ti agmay-may sa. Unay ka matan, Glory. Namin anon nga inmay diti ni Ariel. Ay ngam di mo matikan ka, no? Naibagak matan kada kayo, nanang. Diyak kayatan ti makiasawa. Di kag sao iti kasta. Bumakat kami. Iso nga asikaswan tayo, di pa nagkalay sayo kan ni Ariel. Anya? Iso ti kayat mi aparakan ka. Iso atap mo saan nga adda ang makapungtot ti amam. Sungbata mo ni Ariel. Taasikaswan tayo, ti pa nagkalay sayo. Agyamanak, Glory. Agyamanak. Taintulok mo mutan nga si kasunta yung ti panagkalay sa ta. Tapno didak guraan. Kan kabilan dagiti dadakkel ko. Apay. Aging ka dita kat di naklatamayan. Diyak mo. Pangasim, Glory. Di na kumamat ka pungtot. Saan matkit di asikat ti kapungtot ko? Isasaan ko mga agsakit tinakam mo? Kat no awanan ti ibagam. Sige. Mabana ko ni ti ayan danana. Agawid kami. Pasensya ka, Ariel Barok. Ano samla ko man no kas ti panakisangon ni Glory kan ka. Sana bale. Kakalpasan to ti kalay sayaw. Masursuro na kan tumat lang nga ayatan ni Glory.
Sigurado nga ta dayta, tata? Ay sigurado dayta, baro. Ano bilang talaga di nakakayat? O di na ko maintulok kaya panagkalay sayaw. Sapay ko mga rodata kasta, tata. Ay di nakawagan iti tata. Tatang ko namon. Sige nga rod, tatang. Happy wedding, Ariel. Glory, balasan ko. At to'y tirigalo para kada kayo. Tata, Edo. Oh. Apay ang sangit ka man, Glory, balasan ko. Lipatan mo dahi din. Una, nalaos ti sangit ni Gloria. Kaya nakadiasawan na. Ariel, parang hindi mo mabaybayan ni asawa, buwan. Ala, kan ulit manan, Glory, Ariel. Happy wedding. Sige. Talaga siguro. Saan kami nagkagasat kan ni Tata Edo? Naging gaita. Ay, ayatak pa lang. Oh, Glory. Apay nga da ka pa lang dito isalas. Maturog tan. Rabihin. Sige. Umuna ka na matulog. Kaya't ko pa iti agbuya. Glory. Di kami tlagbaliwan. Nabayagan ang alpastikal na isata. Yung maging gaita. Awan tayo lang tiraragsakam ang makilanglangan kanya. No makaturturog ka, panawan na kundi to'y pangaasim. O sige. No isuti ko na. Pero di na pala malipatan niya ito. Kaya't nakadiasawan. Nga isupay lang ti ayatan na. Kumusta, Glory? Ha? Kastelat na. Nagdagsin lat na tirik na. Gapot na. Pangasip, di mo nituloy. Ang mga numaring manantirik na. Basta jay konak, libate mong tinapasamak kadata. Asikasuam kuman ti asawam. Tata Edo. Nasakit nga agpaysuday di napasamak. Gambay amon. Talaga siguro, asaan adata ti agkagasat. No apay matngangin, tata. Basta jay konak. Asikasuam la kuman ti asawam. Tapno saan na madadahal ti pamilyayo. Saan na bali? Kanayon ka karaman iti kararag ko, Glory. Pagdaytan tinalaing nga babae. Payman. Uy! Naragsak mo ti rupa mi ta, Glory. Ha? Kasano? Nagmayat mo't ngamin ti panagsarsarita yung kinitata Edo itay ijay Teresena. Nagsarsarita kami lang mat Panagkunat. At dapay na padagayat mo iti day jalakay. Wen, aklonak day ta Ariel. Ngam ikarkarigatak mat ti mangayat kan ka. Tapno napintas lang tilinangan ta. Sumartan kan! Kinobil na ka. Gaputa sa anak amamati iti ibagbagam. Iso manipot ita. Nasaysayat lang ano agsinata. Pumanaw kan! Agsublikan ni Jaya nyo! Nukas tati ko nam. Di sige! Panawan kan! Nay, apingad da ka, Gloray. Pinapanaw na ko ni Ariel. Di ipatpatagyo ang manugang. Matnangimon matgayam. Apay, anya ti saan nyo ang nagkinaawatan? Nakita na kami lang ang nagsarita ka ni Tata Edo iti Teresena. Agselos kit din.
Kan kinabil nakpay. Anya, Pinapanaw na kon. Iso ang nagawid akmatan Imbis asursurwak nga yatan. Saanan. Takas jay mo tinaramid kan imbagbagan apay nga minakasarsaritan pailaing da dyan nga ido. Kinasaritak lang Apay, maditikas jay inaramid ko, tatang? Mala, agsubli ka kit din di balayo. Jack kayaten. Nalawag matimbagak kada kayo. Pinapanaw na kon. So nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Jack kayaten ti makisinoblan kan kuana. Gapo iti saan miya nakinawatan kini Ariel, napan na kinasarita dagiti dadakkel ko, Mr. Lonely. Ket imbaga na, anasakit kanumeten tinakam na kanya. Iso asaan akon anak subsubli. Saan na bali? Tawan met anak mi. Pagaya maglori, agyaman kami iting ka panagsurat. Talaga siguro adi kaya kagasat kini Tata Edo. Iso nga ipamaisam lakuman ti atensyon mo iti asawam. Yan tangay at dasan nyo anak kinawatan. Sigan ti umasidag ken kuana. Aramidem ti responsibilidad mo kas may isang asawa. Tapno mabukal nyo kuma tinaragsak ken natal na a pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagayam ag Glory. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.